ukuntu ambulance yitwa mu Kinyarwanda, ariko ndabizi neza yuko ari imodoka yitwa ngo imbangukiragutabara. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi saha Imana izajya ikora imirimo, Imana izajya ikora ibitangaza. Imana iba yakurebye ikabona ukwiriye imbangukiragutabara idaturutse mu isi ahubwo iturutse mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo mu isi hari igihe ikora gisida, iyo mu isi hari igihe ikererwa igasanga umurwayi arahuhutse, igasanga umubyeyi amaze kubyarira mu rugo, ariko akira ambulance turutse mu ijuru. Muri isaha yo gutabarwa Imana yanyeretse yohereza ambulance nyinshi, irambwira ngo itanze ubutabazi bwihuse, irambwira ngo muri iyi saha izajya izingura abazinzwe, muri iyi saha izajya itanga ibise ku babyeyi babibuze, muri iyi saha izajya itanga ibyangombwa byo kujya hanze, muri iyi saha Imana rabifo etaya izajya ica imigozi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndizera neza yuko utangiye kwakira ubutabazi bwihuse, utangiye kwinjira muri iyi saha. Iyi saha iraza kurangira hari ibintu Imana ikoze. Iyi saha iraza kurangira Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Iyi saha iraza kurangira Imana ikenyuruje abami ikagukenyeza. Yaravuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana ishimwe. Rebefodotaya, reka nkubwire ngo Imana ikenyuruza abami. Imana ikenyuruje abantu bari mu cyiciro nk'icyo urimo ntaho wagera, nubundi wakomeza kudindira. Imana ikenyuruje babandi birirwa bakuganyira ngo babuze igihumbi, nawe babwira ngo wabuze igihumbi. Ntaho wava, nta naho wajya, ahubwo hari urundi rwego Imana izamukamo ikavuga ngo munkenyuruje uriya kugira ngo nawe nkugeze aha n'aha. Imana ishimwe ko muri iyi saha y'ubutabazi hari abantu ikenyuruje kugira ngo idukenyeze. Ndabona Imana igukenyeje wa mukobwa we, ndabona Imana igukenyeje. Wari uzi ko Imana ishobora yacu nishimwe. Reka nkubwire ngo iyi saha twinjiyemo ni isaha y'ubutabazi. Ntabwo nzi ngo uhagaze ute, ariko wumve yuko impamvu Imana yemeye ko unyura hano ari ukugira ngo winjire mu isaha y'ubutabazi. Iyi saha rero ni isaha tugiye gusengamo, ni isaha tugiye kubona Imana, ni isaha Imana igiye guhindura byinshi, ni isaha Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Reka nkubwire ngo wowe utarakora subscribe, aka niko kanya ko kuyikora, aka niko kanya ko gukora share kugira ngo abantu barusheho kubohoka, abantu barusheho gukira, abantu bakira indwara, abantu bakire agasuzuguro k'abadayimoni, abantu bave muri karande, abantu bave mu buretwa kubera iyi saha nziza, isaha Imana yaduhaye ikatubwira ngo tuyite isaha y'ubutabazi. Imana yacu nishimwe. Icyamugaye tuvuga uti Imana ndagushimye, ngushimiye ko unyinjije mu isaha y'ubutabazi. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwira ngo ntabaza ndagutabara, nguhishurire ibikomeye utaruzi. Ni ukuri tujya dutabaza abantu bakatwumvira ubusa, wamuha message akongera akayifawadinga akayoherereza undi muntu akamubwira ati dore ukuntu bimeze, runaka byamucanze, noneho byamuyobeye, noneho byanze. Ariko reka nkubwire ngo mu isaha y'ubutabazi bya bindi byananiye abantu, bya bindi byanze muri famiye, mu isaha y'ubutabazi biremera. Imana ishimwe. Ndakusengeye kugira ngo aka kanya Imana ikwinjize muri ambulance. Aka ni akanya dusengera ibyifuzo byihutirwa. Aka ni akanya Imana ikora ibintu byihutirwa. Imana ishimwe cyane. Uko bimeze kose muri wowe, iyi saha ni isaha Imana ikora ibintu byihutirwa. Hari ibintu biba byihutirwa. Imana yacu ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu bishobora gutinda bikapfa, hari ibintu bishobora gutinda bikangirika, hari ibintu bishobora gutinda bikagukoraho. Imana ntitinde. Dawidi yigeze abwira Imana ngo Uwiteka ntundekure
kure kandi Uwiteka ntutinde, ntukomeze kwirengagiza ibyanjye. Mana ishimwe, akira marayika wihuse, akira marayika wihuse. Imana ishimwe bene data, hari amavuta duhagazemo muri iyi saha y'ubutabazi. Imana ishimwe cyane ngo umunsi umwe Mose arapfa, ngo nuko ngo intumbi ye irwanirwa na marayika ndetse na Satani. Iyo marayika ataza kiriya cyari ikintu cyihutirwa, ariko muri iyi saha y'ubutabazi Imana yaratubwiye ngo izagikora ibintu byihutirwa. Imana ikora ikintu cyihutirwa. Iyi ni isaha y'ubutabazi na ambulance. Imana ishimwe, sinzi ukuntu ambulance yitwa mu Kinyarwanda, ariko ndabizi neza yuko ari imodoka yitwa ngo imbangukiragutabara. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iyi saha Imana izajya ikora imirimo, Imana izajya ikora ibitangaza. Imana iba yakurebye ikabona ukwiriye imbangukiragutabara idaturutse mu isi ahubwo iturutse mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo mu isi hari igihe ikora gisida, iyo mu isi hari igihe ikererwa igasanga umurwayi arahuhutse, igasanga umubyeyi amaze kubyarira mu rugo, ariko akira ambulance turutse mu ijuru. Muri isaha yo gutabarwa Imana yanyeretse yohereza ambulance nyinshi, irambwira ngo itanze ubutabazi bwihuse, irambwira ngo muri iyi saha izajya izingura abazinzwe, muri iyi saha izajya itanga ibise ku babyeyi babibuze, muri iyi saha izajya itanga ibyangombwa byo kujya hanze, muri iyi saha Imana rabifo etaya izajya ica imigozi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndizera neza yuko utangiye kwakira ubutabazi bwihuse, utangiye kwinjira muri iyi saha. Iyi saha iraza kurangira hari ibintu Imana ikoze. Iyi saha iraza kurangira Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Iyi saha iraza kurangira Imana ikenyuruje abami ikagukenyeza. Yaravuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana ishimwe. Rebefodotaya, reka nkubwire ngo Imana ikenyuruza abami. Imana ikenyuruje abantu bari mu cyiciro nk'icyo urimo, ntaho wagera, n'ubundi wakomeza kudindira. Imana ikenyuruje babandi birirwa bakuganyira ngo babuze igihumbi, nawe babwira ngo wabuze igihumbi, ntaho wava nta naho wajya, ahubwo hari urundi rwego Imana izamukamo ikavuga ngo munkenyuruje uriya kugira ngo nawe nkugeze aha n'aha. Imana ishimwe ko muri iyi saha y'ubutabazi hari abantu ikenyuruje kugira ngo idukenyeze. Ndabona Imana igukenyeje wa mukobwa we, ndabona Imana igukenyeje. Wari uzi ko Imana ishobora kwambura umuntu fiyanse ikamuguha kugira ngo igutabare. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yego azabona undi, ariko weho kubera wari utinze ku irembo Imana irabakenyuruje. Ndaguhanuriye ngo irabakenyuruje kugira ngo igukenyeze. Hari umwanya Imana igushakiye. Imana ishimwe. Rabifodotayini, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero turacyari mu isaha y'ubutabazi. Imana ishimwe, isaha y'ubutabazi. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Reka twihute tujye mu gitabo cy'umugabo witwa Yobu, twumve ngo mbese noneho aka kanya ubutabazi duhawe bumeze bute, kuko muri iyi saha y'ubutabazi buri gihe haba harimo ijambo ry'Imana, haba harimo ijambo Imana igiye gukoreramo. Ntabwo Imana igikora nta jambo. Ijambo niryo rikora, ijambo niryo rirema, ijambo niryo rihindura, ijambo niryo ridukura ahantu dutinze, ijambo niryo ridukura aho twasebeye. Reka nkubwire ngo abantu bavuga amajambo igihumbi ku buzima bwawe, ariko aya majambo bavuze akurwaho n'ijambo rimwe ry'Imana. Iri jambo rigiye kugukuraho amagambo igihumbi wavuzweho, ayo wanditsweho, iri jambo rigiye kuyakuraho. Imana ishimwe. Akira imbangukiragutabara
ndagutabaye, uracyari mu isaha y'ubutabazi. Ndahamagara amavuta yo gutabarwa, ndahamagara amavuta umva, reka nkubwire ngo iyi ni ya nimero bajya baduha, sinzi ukuntu iriya nimero bayita, iriya ni nimero iri urgence. Haleluya. Niyo telefone yazimye irakora, niyo kode yayibagiwe irahamagara. Iyi nimero ihamagara polisi icamo, nimero ihamagara kizimyamwoto icamo. Reka nkubwire ngo iyi saha ni isaha yihuta mu ijuru. Ntabwo bareba ko utazi nimero, ntabwo bareba yuko rebone fodotaya. Iyi ni nimero igomba guhamagarwa kandi yihutirwa. Mana ishimwe. Reka nkubwire ngo Imana yaraturebye ibona hari ibintu byihutirwa. Imana igushyire muri birihutirwa mu izina rya Yesu. Imana ikushyire muri birihutirwa. Imana itagushyize muri birihutirwa, uriya murozi muturanye usigira umwana ntago wamukira, ariko kubera birihutirwa hari ibintu Imana igiye gukora kandi byihutirwa. Imana ishimwe. Haleluya. Kadusoma igitabo cy'umugabo witwa Yobu, ibice ni 42, umurongo wa 10. Haravuga ngo Yobu, haleluya, ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye byose, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amena. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Muri isaha y'ubutabazi narinje kukubwira ngo Imana irakunamuye. Umaze iminsi wunamye mwene data, umaze iminsi wunamye. Iyo umuntu yunamye ntagaragara, iyo umuntu yunamye ntabwo akora ngo byemere, iyo umuntu yunamye abantu bamwangira ubusa, iyo umuntu yunamye inshuti zimuvaho, iyo umuntu yunamye umva ariyanga, iyo umuntu yunamye asa nabi kandi yari mwiza kandi afite amafaranga. Ariko rero bonefo, reka nkubwire ngo akira imbaraga zikunamura mu isaha y'ubutabazi, akira imbaraga zikunamura. Ndabona wari wunamye, ariko ndashimira Imana ko yabibonye rata. Ndabona wari wunamye mu rugo rwawe, Satani yarakwambuye ijambo, umugabo ntiyarakikwita izina ryiza, umugore ntiyakikubwira karibu, n'ukubera ko wari wunamye. Ariko mu izina rya Yesu hari imbaraga zo kunamura abantu b'Imana. Vuga ngo ndunamutse, ndunamutse. Ndabona wunamuka. Iyo wunamutse Imana ishimwe cyane, agaciro kawe karagaragara. Iyo wunamye ntibamenya ngo ureshya ute, iyo wunamye ntibamenya ngo usute, nta nubwo ugaragara, uba wihishe. Ariko muri isaha y'ubutabazi Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo irabunamuye. Imana irakunamuye. Imana yunamuye itorero, Imana yunamuye imiryango yacu, Imana yunamuye akazi kacu, Imana yunamuye agakiza. Impamvu waguye nuko wari wunamye, ariko nje kuguhanurira, nje kukubwira ngo data wa twese rere boni fodotaya ikintu akoze arakunamuye. Hari igihe tugira ibyifuzo by'ubwana, ariko reka nkubwire ngo hindura ibyifuzo. Iyi saha y'umunota ndakwinginze ngo hindura ibyifuzo. Niba wari ufite ibyifuzo 5, hindura uvuga ngo Mana mpinduye ibyifuzo, ndavuze ngo repa la bone wesanse. Ntabwo nkeneye inzu burya ndabisobanukiwe, ahubwo nkeneye kunamuka. Ntabwo nkeneye fiance, nkeneye kunamuka. Wa mukobwa we ntabwo uri mubi, mpamvu utabona fiance n'ugukunza aribaza ngo ariko ubundi buri uriya tubanye abana banjye twabaha iki, baziga mu kihe kigo se ubundi ko mbona nawe yenda gupfa, ko mbona nta kazi afite. Niyo dusenganye ko numva afite icyifuzo cy'uko ari gusaba amavuta, ubundi uriya twabana dute? Uwo nguwo akabara gukatiye kuko yabonye wunamye. Hari ibintu bitwunamishije, amateka aratwunamishije, abashumba turunamye. Umuntu aguhari ifu ukishima, ariko baramenye ko wunamye. Ariko rebone fodotaya, iyo umuntu yunamutse hari ibintu byibwiriza. Imana igukubitira
n'abandi abadayimoni bakomeye abasigaye uzabatorera inkoni ndabizi. Imana ishimwe, Imana irandura ikintu kigukurura ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ko udafite ibibazo byinshi, ufite ikibazo kimwe, icyo ngicyo nicyo gihamagara ibindi bikikusanya. Imana ishimwe cyane. Uzarebe nk'ikinyenzi cyapfiriye ahantu, ujya kubona ukabona ibimonyo byaje kubera ikinyenzi, ukajya kubona ukabona intozi zaje kubera ikinyenzi. Ariko Imana nihabwa icyubahiro. Ariko reka nkubwire ngo ikinyenzi iyo ukubuye ukagisohora gisohokana na bya bimonyo byose. Imana igukubitira ikintu kigukururira ibibazo, nta kindi nukunama. Urunamye wa mukobwa we, urunamye wa musore we, urunamye wa mushumba we, urunamye wa mubyeyi we. Impamvu umugabo ataguha agaciro hari ukuntu akubona, yewe yakubonye nk'injiji kubera wunamye, kubera nta kazi. Ariko gira gutya nawe ujye Matawusi aratangira kugusuhuza n'amaboko yombi, aratangira kuvuga umugore wanjye noneho yigize isura nk'abandi, nayo mbona nta n'icyo ari cyo, ariko noneho nindeba naba ahubwo baraza kumuntwara. Imana data wa twese ijya imenya ikiruta ikindi. Reka nkubwire ngo Imana ibanza ikibanzwa. Uyu munsi Imana igiye kubanza ikibanzwa ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana igiye kukurengera. Uyu munsi Imana igiye kukunamura. Ni ukuri niwunamuka ntabwo uri bwongere gusengera imodoka. Impamvu utabona imodoka urunamye. Haleluya Yesu. Imana ishimwe. Impamvu utabona akazi keza urunamye, reka nkumenyere ibanga. Ariko ubundi wabona akazi hehe? Uziranye nande? Inshuti zawe ni za zindi mwunamye kimwe. Ariko Imana nikunamura watangira guhura n'abantu bavuga ngo so, urahura n'abantu ngo anyway, urahura n'abantu bafite ahandi hantu bicara, urahura n'abantu bafite mu mutwe bavuga ngo ni ukuri wakora capati yatera imbere. Ariko uyu munsi uri kumwe n'abantu bavuga ngo icyama umuntu akamenya inusu y'isukari. Ibaza uwo muntu uri kumwe nawe, ibaza uwo nguwo. Ariko hari ukuntu Imana igiye kuguhuza n'umuntu wakubwira ukuntu abantu bakora capati, ukunamuka. Ni ukuri ukunamuka ukagira ahantu uva, ukagira ahantu ugera. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo ndakubwiye ngo hari igihe Imana idahita iguha amafaranga. Erega hari n'igihe yaduhaye ariko twari twunamye, arangije adupfira ubusa kubera ko twari twunamye. Inshuti zaraje, ntugire ngo ntabwo ujye uhura n'inshuti. Zaraje zisanga urunamye, zirangije zavatereka twongeye tunyonyombe twigendere. Uriya muntu wunamye yaduteza ibibazo, uriya muntu wunamye yadusebye, uriya muntu wunamye mu ifoto yadusebye. Ariko data Imana irakunamuye, Imana nanjye iranyunamuye. Ni ukuri dapifo enetaya. Reka nkumenere ibanga. Iyo umuntu wunamutse data ibyifuzo biragabanuka. Umuntu wunamutse rata ziterese ziragabanuka. Umuntu wunamutse imva ni ukuri n'inyambarira irahinduka. Imana ishimwe. Nigeze kubona umugore w'umuhanuzi, abantu bavuga ngo yagiye ku kibuga cy'indege rata ngo yambaye agakanzu ngo kagaragaza uko ateye. Imana ishimwe. ngo yacumuje abantu. Impamvu yambaraga bya bindi rata yari yunamye, ubundi se yari gukambara kakamubera. Ni ukuri iyo wunamye nta nubwo bikubera, n'uwabiguhera ubuntu wabibika. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi hari umuntu waguha umwenda ukabona ntujyanye nawo bitewe n'uko ucyunamye. Ariko Imana ishimwe ko noneho bigiye kuza tutunamye bikatubera. Amina. Ntabwo uyu mugore ari kujya muri Amerika yambaye cya gikanzu cyo mu butayu. Imana ishimwe. Noneho kubera ko yaratangiye kunamuka akamenyana n'aba bantu, nuko nyine biba birahindutse. Ngo arangije n'igitambara gikuramo, amaze kugikuramo rata uyu mugore none hasokoza agashinyo, arangije ashyiramo agakorone, arangije ajya muri Amerika. Imana izaturinde kujya muri Amerika tucyunamye. Imana izakurinde kujyana n'abasemuzi. Uyu munsi ugiye kunamuka uvuga Icyongereza, uyu munsi ugiye kunamuka utanga ubuhamya, ugiye kunamuka wihagarareho. Haleluya. Nahanuye ni ukuri.
ndabona Imana iguhaye itanga imfunguzo ku bantu benshi, ndabona Imana ibohoye ibyawe, ndabona Imana ihindura ako kazi, ndabona Imana yishyura ayo madeni, ndabona Imana itanga amahoro mu mutima, ndabona wari wihebye Imana ikugaruriye icyizere, ndabona wari utinze ku bantu bakwanze. Ni ukuri kw'Imana, Imana igiye kukunamura, bazagaruka. Ni ukuri utakibafitiye n'umwanya, Imana igiye kukugira busy kubera ko ikunamuye. Imana ishimwe yuko aka kanya muri iyi saha y'ubutabazi twakiye kunamuka. Imana ishimwe cyane. Wowe unyumvise, Imana ikugirire neza, Imana ikunamure. Ngiye kugusengera, nanjye nisengera, Imana itwunamure. Reka mbabwire muri iyi saha y'ubutabazi tugiye kubona impinduka, tugiye kubona ibintu bihinduka. Hari inzugi zigiye kwikingura muri iyi saha y'ubutabazi. Hari Imana igiye kudukomangira aho tutakomanga. Imana ishimwe cyane. Mana ndagushimye ko uri Imana yaturebye ikabona yuko mu saha y'ubutabazi tudakeneye amafaranga yonyine, tudakeneye amamodoka yonyine, tudakeneye ibyo twe duhanze amaso, ukatubwira ngo ugiye kubanza twunamure. Nitumara kunamuka biraza kwikora, biraza kwizana. Imana ishimwe. Mana ndasengera abantu bawe, ibyabunamishije ndabikubise, ndabyirukanye ngigijeyo mu izina rya Yesu. Imbaraga zibunamura nizo mpamagaye. Reka nyuma data y'iyi saha y'ubutabazi nzumva amashimwe. Hari ababonye akazi, hari abasigaye basinzira, hari ababonye amahoro, hari abakoze ubukwe, hari abo bari baratawe ariko bongeye kugarukirwa. Urakoze Mana ko wunamuye ubwoko bwawe nk'uko wunamuye Yobu. Izina ryawe rishimwe. Amen.